Amerikanci su za svog strateškog partnera na Balkanu izabrali Albaniju i stvaraju veliku Albaniju i oduševljeni su tom vrstom muslimanskog sveta. Pazite, Americi je najvažnije od svega da u muslimanskom svetu sebe predstavi kao jednu friendly državu, dakle nije u ratu sa muslimanskom verom, sa muslimanima i tako dalje, i oni su u Albancima našli savršene partnere te vrste veroispovesti i partnere koji bezuslovno slušaju, prate i rade sve u njihovom interesu. S tim u vezi, apsolutno mi smo otpali kao igrači još onog dana kad su nas bombardovali. To je bila poruka da mi više ništa ne vredimo i da njima nismo zanimljivi i da nas treba uništiti, dezintegrisati, i oni permanentno do dana današnjeg to rade po principu kuvanja žabe i ne kuvanja žabe i radit će i u budućnosti. Nemojte imati nikakve dileme da će se taj proces nastaviti, a to što na površini i u diplomatiji, mi svi znamo kako izgleda, se priča nešto drugo. Naš je zadatak ovde, čini mi se, i ovog skupa, da razobličimo te pojave, taj trend, i da trend potpuno jasno i glasno kažemo gde vodi, kako vodi, na koji način vodi, i na kraju da možda i ponudimo neke kontramere, da ne kažem rešenja. Jer ono što nama fali svih ovih decenija su rešenja.